Hey, kan press meet te kele ka thian thian chi bai kan book chawa voin chu kan han nan in troyom sang chung deu hleka ei kan revenue le supply minister te kan MLA te kan LMC chairman le member te party lama kan ho tu ten min troyoma kalpung thar sarkar pian nu hian lung le ya po thil lom zen lo te lom venul ta avai khatna tan council of ministers meeting lung le ya kan hatwa tukin lama khan HPC meeting elai hian kan nei le a chairman howa HPC din ani nuwa lung le ya HPC meeting nei pasak ber ani vele ta Bichuan kan soi du te kan soi masanga chan zo hian soi du nei ve nei lem lo mo chumin wa chuan zona hun te kan honga ama saber chuan in Mizoram State University chungchang ei hian kan ru alu tlangin alanga tun laya hian thil local to dan atangin han soita ila central sarkar hian to na MZU kan nei ba ka hian ke mani state tet pol liao university nei turin minon tia kan do kan juk dil po ni lova ti luina ni mama chumia tan chuan kumsom panga hun chung min pe a sarkar ma sa hun atang khan chu in trana tuna hian kum kwavel bor hun kan la nei nin wa sainan kum nga kum ru bor vel kha sarkar ma sa hun khanin tlem ma lo lak to an nei chu kan chun zoma sarkar ma sa atanga ma lo lak dan chu khatilaya higher and technical education department chang tu doctoral lo thang lian a ho khan an lo ngai tu a Tatsuan Mizoram State University hi rusa noedin tur anilova
rusadan manga titur po anilova Keimani State noi liawa titur aniawangin cluster mota kalpuini se tina lo relani cluster university ni dona tuna MZU kan nei anga campus zau pui neya building tam takte ngai chi kha ani velova college omsa kha aring anga tichuan a university lai khachu vice chancellor le atho puite official ho office tur lai kha ani maya building lian lu tu po ngai lova campus zau tak po angai lem lova tichuan college panga enkol tura din ni se ti in MNF sarkar khan thutluk na lo siama chung college te chu Zirtir college te Aizawl college te Aizawl North Aizawl West college te Rangbana college le engineering college puite anita a huam tur college panga zinga pakhat chau kha lungleya omani pali kha Aizawl omvek anni chumi enkol tu tur university chu khang college enkol tur pali te omna bul naya dalo chu dikthein an lo hrelova ama mimal tak chuan puthang te po khan lungle da chu adu vel dutukin karin puya ma sengin an enkol tur an huam tur college kha pakhat chau lungle omania dang song kha Aizawl omania wangin amun hi Aizawl la omangai ni tin thuruk na an lo siama tichuan ni somni pakwa August sang ni le somni pathuma khan a draft Mizoram State University bill an lo siamani kana sarkar veta sarkar masa matchop kha kan sunzom ve tamaya ahei etiang hian draft bill ten lo wa sai vek to a huam tur college ten lo thang fel diam to amun tur po Aizawl om tur ati fel alo ni to ni hian thu ran pa han nei te chiam po arem to lova tin atakram khen pui tumin kumin mars ni lia khanin Mizoram State University bill hi Legislative Assembly introduce ni in kan lo pass tani tichuan amun tur kha ngai tu ngal angaya luang bola amun tur than fel ani to tin chuta chuan a building thar tur po sak tur ani tani amaro chu a building anzo hun tur kan ha chuan khuwa tlai don sia tuna tanga a skeleton staff tal kan lo ruam han sa lo chuan kan in payman lo kan la wangin office tour Koimolai building remchang lua turi da phot mayang kan tia chu Aizawl college mun po pek kan nita room tour te chung te po chu thlan fel vek anita tin ana thok tu tur kha mamo zol pui na somsari le pakhat oma chumi pos chu kan create fel ngala chung zinga chuan aman mo zual na somni le pakhat Philip Phal na sarkarin kan peto boka tin chancellor tur hi chief minister ani dona vice chancellor tur kha search committee din ania chu search committee chuan chancellor tur an zonga recommendation anon thelu to boka amaro chu zau zok le uluk zokin an zong thale te tin hun kan pek bela tichuan search committee hian vice chancellor tur chuan ron zong thar le dona an pe huna recommendation alo lu tanga vice chancellor chu kan appoint hal do mai don ani tichuan Aizawl college building and function ngalanga na somni pakhat kan la ngalanga tichuan adang lak bel ngai kha atu lang zelin kan la bel chawang tin kan lo in buat saya chu sarkar masa atanga thutluk na lo om to
kan han chun zom ve dan chu ania maro chu tianga malang na kalmek lain elaya chimlama kan party MLA ten ai zo la chuan thil thapui pui in nei tam to chi sang educational institution thapui pui aom khom veka a chulai mun boka university handale hi a tha kan tilo Mizoram University hi chu lung le ya ve turani tin kan MLA rol te hian thei top chuin thanem ngai takin sarkar anon awa tichuan an aw o te kan ho tu ten an lo ngai thla an HPC lamatang te point o anon chu kan LMC ho tu te point chu tiang bo chuan anon aw kuya kan southern headquarter kan party ruai tu ten tiang bo chuanin thei top chuin asir lain anon thok ani ber mai tichuan kan higher and technical education minister ngai dan te kan han la informal cabinet meeting kan kova ta chuan kan ngai tu tahiala kan han ngai tu wang khan heng zirna in tha ai zo le chevela kan bo convert kisu adik lawani Mizoram University hi lungleya hianin da ve hi om kan tia tichuan thutluk na kan siam fel to tu na hian Mizoram State University tur hi lungleya da turin thu kan titluta ani tichuan machok bo zui ngal tur kan nei ta a act sarkar masai na atra fan lo siam keini na kan lo pass ta bill ni thin act lo ni ta kha act ta khan om na tur chu ai zo la nyang ti kha ani tlat mai sia kha amen le angai dona chu amen ani then turin kan higher and technical education sang tu minister po cabinet memorandum arang lamaron thelu turin kan in sila isuang cabinet in kan approve anga nakum budget session a bill amendment hi pass sole tura kan in ngaya tichuan tu na tanga tharei lo te achuan adan ang thlapin lungleya hian da turin tilakal fel thei to dona tin aram hi amun tur hi tukina HPC meeting chuan aram ronzong turin HPC kutada ania kha kan MLA te kan party fly tu te kan LMC lama kan ho tu te kan chanchin bumi te ami puinol puipo hianin min tran pui kan du mun rem chang min lo zon pui ula chu a free impact turani ram a free impact tur in ron tianga a zau zong te angkim in nei fela HPC vice chairman in sarkara report aron thelu dona tichuan kumkua somvel in bo saina hun kan la ne ya chumi chung chuan a building te a manpower and kim kha lo pei fela som aral ma kan pei man phei chuan a thating ani maya chu tiang tu chuan tu na hian ma kan lamek ani apan hina chuan Mizoram Engineering College pukpuyami hi in reto thaw mara chu a kan soinon le hrimanga sarkar masain kumsang ni som pakua Prime Minister anlo hon tira ma se function thei ani lova om lova tui om lova kalkong om lova thok tu 4th grade pakhat po om lova function thei ani lova Prime Minister mevina hon to khatianga lualwa oma troll chale mai thei din muna din awang khan kan sarkar vele khan abo zui dan ingai tuang kan tia
ti chuan kumin mei thla khanin khang a trul thaw na tan khan cheng nuai sang ni zanga somli le pakhat point pakua kan da felta a tin post somruk le pathum kan create felto a hei tok dong lo nia riat na kan ne wangin post dang somni le pakhat tunai hian create bel turin ma kan la le meka tin power supply atan bik hian nuai somkwa panga point pasari pahni kan sangson felto bok ani kan engineering college hi kan nei chun turani a rampum ina kan in trom turani a abik takin chinbial miten kan chole zoldona chiang renga ta hian asak chungchanga te ma kan hala chawanga thattaka quality thattaka sakzo kan tumanga teitopin kan viltlanga kan sarkar na nuaya na tho reng project reng chu ban khurcho atang hian endik turani kan tia tunayan monitoring committee kan dina party tin aio an thuve a mi pui sarkar ani miao wangin sarkar ringot khan thilti kan tumlo party tin aio Mizoram project poi mo song endik na hian telvero second tia Kouran aio antila NGO aio antila department concern le mithiam bik thante antil boka thanem tak kan oma hian project somli chuang tuna hian amuna kalin kan endik to a kan project endik to te hi sarkar masakuna tanga abul lo tran to contractor te po sarkar masalam rek an ni a kan lung ti oi hi motor awang khop maya kan du thua sam lo vek ani a quality a chia tin a hun thua hun tiam chungin an zo thei don lo hlom deuh veka tin I estimate chungchanga original estimate in adai lo dona revise angai don tiang chi ta me moka khatiang kha sarkar than noi hianom to lo se kan dua amaro chu thil lo kal lak lo to a 20 page of final bill an lo la to ti ngai na om to lova tin chong hi chong thu man lo sa to in thia tir le thu om bok si lova a chong li na chong a na tanga ti dik le ti that thei te alo ni to lova khatiang kha ta me ma tin work order po om reng lo budget allocation po om reng lo administrative approval po om reng lo expenditure sanction po om reng lo na tho hi lo tam le maya khang ka sarkar ri ko ta hian alang mi alo ni chuan finance department lu hi ti haye mema kan hria lovin crore tel bi bill kan tong le thina pek angai le thina kan hisapa tel box si lova chuan kan sum din mun ati der thong le thina sarkar thara tang hi chuan work order tel lova na toi pakhat ma om kan phal to lova tin a project selection chungchanga po hian project trend khat infrastructure lian pui a crore tel senga kan lo din man na om reng lo tamani abandon le ram le mai tur a thok tur fourth grade pakhat po lak om chuang silo man tang kai na po om bok silo ka tiang chi suma om ti mai wanga sum siam na ni om taka project local pui atama chuang chi chu om anoi to lova chu wangin tu na tang hi chuan in area chunga hian mi song hi monitoring committee member anga loin ngai olang kan dua kan area chunga na tho chu atle memo amount ka atamemo eng nga po adik turani atha turani a quality po atha turani a hunan zo turani khang zong kha tu na tang hi chuan ban khuran cho tangin kan endik turani tiang thil hi om to turen lo ti hi kan thu pui ani a chu tiang tu chuan ma kan han la a chu wang he kan engineering college po hi asak chawa te po
thataka kan puitlin theina turin rangtlang turin kan som du chuwa tin Etiel Road kan vei ema ami chungchanga hian crore somli le panga kan handa phase 1 atan tunai hian adai lo na tur nia kan an hriat crore som tum le panga dang hi da bel le ni se tin ngai to na kan seng me ka athok tu tur atan po hian kan du luk khop maya ei kan emele ten puma li mate hovina andu than company thaber nian hriat SLT company ngei ta hian kan mang nge ani tiang chuania hei thal kan han nei chawa achak thayang bera malak kan an tum don an kina puma li mahi PWD minister tranpui turin sarkarin officialin kan ruata nimina order chuak chau ania chu lam chim lam mi puitan po thil thatak ni tura kan ngaya kong lai chungchang PWD na tho chungchanga ai o thar chimbialin kan nei ani chuan ani hian nei tu chan changin kan PWD na tho te an en puyanga minister kaiza aveng chho to don bok ani emi chungchanga hian soidu anei le nakina ro soibel selanga thanga tin Amrut 2.0 nuaya Longley Greater Water Supply kan han kalpui hi amun nge ya ke point ka zut lo to ngor takin tu na hianin kan be me ka crore songa le panga kan da po ye chak thayang bera na akal theina turin kan thakho zelanga tin Longley bypass hi aming kan hriat lam na re to le maro chu na tho tur mita mu tur om le theilovin voi ni kan thlenga alignment a hian pali munlia alignment hi an siama chung zinga chuan alignment panina number 2 hi thlang to elai DC outain meeting an lo ne ya chu thlan filan to Vaibel sa samrian le pali ngai turin estimate hi siam ania a seizong hi kem som ni pakhat point panga ani ei Mizoram PWD kut koi ani lova NHIDCL kutaom tur ani asum te po an mani ron ngai to tur ania contractor te kim kha an mani ron than tur ani dona chu ke ni chu anor tu kan ni maya takina delhi te kan kalle huna te po board minister te kan zup soi pui le anga hi kan top priority ya kan mang don ani tin power lama hianin district pali Longley sia ha long tlai na tial chimlambi atan hian 11 kV line hi kem zani somnga pan ye thui kan ruam mana LT line hi KM za somni pali thui ania transformer hi zale samriat le pariat angai dona khuwa zani le somni akhawaranga RDSS scheme noi hian chungkwa sangsari za samriat le pasari akhawar dona hi kan thok mek ani tuna hian emi kan tho zo chuan chimlama hi chuan pawara nasatakin mason na puisui na kan nei chho to don ani ten LMC complex tur hi sajai kona nuai zali in siam turania hi tender kan ti swap trap to multi level car parking veng lai ami hi nuai zanga turin kan ruam mana ei amun son angai wangin change of scope angai wangin phalna la angaya kan deal meka phalna kan la mulova kan ron bo zuenga ei kan ngai poimo leboka tin transport hub hi rangchal kona siam kan tuma etatan hian nuai zathum songa kan da
tender kan ti chuak trep to ani tin market tur hi kan ruam man boka airport tur hi mania Itanagara Union Civil Aviation Minister hovin meeting kan zuk neya ta chuan Mizoram khachak lama airport pani Simlama airport pani bok nei turin kan thena chu min pompuya survey ti turania champhai lam chuan than an nei fel lek to a Simlama hian tunma kan survey local to a engamon endika chung an survey lui document lui chu kan han ena ta chuan a then hi chu survey non tir le maila kan poltang zo don lo aniang kan tia entinan komzol angte survey masa chuan airport dan natlak ani love amunin zirlo azolo ti te khalo ni to wangin komzol hi kan be se thui lova amaro chu atul chuan kan survey tir vele reng nga tuna kan ri ro kan han nei chu South Mual Cheng Bula Thisam Mual so tha viavin kan ria layman kan nia til tak kan khelo maro chu hetian mita han en mai hianin airport omnatlak ni hian alang ve a so kan propose tur zinga chuan a oma tin Longtlai district hian pakhat nei ve seng kan tia chu mam puya son munrem chang om tura kan ngai ani Swan Amrut 2.0 nuai hian subscheme teneng neu kan siama chu aneu kha kan soi lovanga amaro chu hemia tan hian capacity building a hian nuai ni kan da tin master plan formulation a nuai somsari kan da geo database creation antia ta chuan nuai som pasari kan da bok ani tin state priority project kan tia SPP sumi nuaya project turtan chuanin sajai kona hianin ni chira ka soitong khan LMC complex tur kha kanan ruak mana kha SPP nuai tur ania tin kami multi-level car parking pokha SPP nuaya tur ania tin transport hub pokha subok tur chuani a market set hi ramthar AOC ania a tender tura machop mek ania nuai sani ania tin trom loi moala multi-level car parking atan hian nuai zathum ania hi swap meeting kantia state works advisory board ma chop tura tuna hianin da mek ani tin lunglei district chunga khopui deuh khang chunga composite works atan hian nuai jani songa kanda hen hi tho mek vek an nia thenan zo to a then hian la zo lo dewa tiang chuanin elai hianin state priority project nuaya kan han da boka tunai hian project lian tak mai kan siama lunglei khopuitan project lunglei pulse kan tia lunglei hi kan du sak chewa kan sarkar hianin tin du sak po in phua university te po kan hanin pedona aizo lam mit mei po kan veng seng bik to lova adik chin LMC in thana te leitlang pui mi pui te chunga lom thu kan soi thina thaba su tur kan neya lom tha su tur kan neya heng te hi kan han soi tak te ne le kan soi le tur te hi kan lom thu soi na le kan lom tha su na anga min lo pom sa ulang kan du'a revitalizing the core of Lunglei the scheme kan siamani revitalizing the core of Lunglei Emi nuaya hianin hectare somria le pasari zau than ani
ta chuan thuam loi mual atanga chan mare BCM biak in car kem ni le point khat ta khanin reorganize street kan tia alem te pomoi tak tak vekania ko thler siam that na ni per mai hi chu kan ron beidona tin chimlam dang te po han soi ke pila tui supply hianin siaha atan hianin nuai zaruk som le pali kanda na zo trep to na thiala hian nuai jani somni pariat kan pe a e po hi an thok zo don mai to ti chuanin hemi augmentation of existing greater Longtlai water supply scheme hian nuai zali som ruk pariat kan da za som riat tuna hian an thok zo to tin tlabung atan hianin nuai zasari som kwale panga kan da na chan bevel an zo to ani tin CIS based master plan lunglei CIS manginania hi GIS thalak ania hi GIS base siam ania ta hianin chi khang ta thona lai tur te handa ania eng khia hi china ka soi kami tlema detail han tina khani PMAYU noya hian longleya hianin DPR size sangli le sani som pakua ania tin MIS attachment antia hian sangli sani som pariat ania ti chuanin heng hi hemizinga hian sang thum zare som rup lepa li hi zo to ania za som ko pakhat kan zo to chu tiang chuan siaha te Longtlai te na tiala te kan da vek bok ani tin PMAYU 2.0 antia ta hianin emirate in sakna kan han tiang kha lungleya hian chungkwa zanile somnile pani siaha somkwa le pariat Longtlai somrial le pakhat na thiala hian somnile pariat ania hei kan ti bezel don ani chak theyang berin kan kalpui dona ti chuan khang ho khan an na an zo chuan khamin to ta khanin a beneficiary tur kha kan thlang le don ani tin SWMC antia chumia tan chuanin lungleya hianin nuai zaruk da ania lunglei uan na nuai zaruk ania lunglei tua nuai zathum somrial le panga ania Longtlai hian nuai zathum somriat pani siaha nuai zathum somkwa pasari na tiala nuai za somrial le pasari kan ruam man boka heng hi SWMC noya an han masok lom chuania hei amoi lom khop maya khatiang khan til sang sarkar hian arwa mana hemi lunglei pulse kan han ti nuai hianin a master plan hi siam ania chuta chuan kan MLA te po hi kan laron zel duwa achunga cheng tena kan du dan tha kan ti dan hi a heber tu te kan nia wangin an mani ron zel athil ti hi kan duwa chunga chuan lunglei hi khopui moi taka chuak kan duani kan kalkong omdan te kan step omdan le hetiang te khoilai hi nge moi taka han chei thei ti te khang te kha identify chauzel tur ania tin khua ina kan mamo che sang awma khang wan tlang ina kan in trom tur mason na ruang am kan tiang chi te po ti hian kan laro thar se langa tuna project kan kalpui dan hi aram puma hetia tun ma tanga project omsa in tiang ul mai self akan da hian oma khang kha tu nai chuan alo relevant vak to lova tuna kan kalpui dan ai chuan
kan MLA te kan rona abial chung mi te kan rona enge an mamo khoilai hian nge ling road an mamo horticulture ling road te agriculture ling road te khoya te nge an mamo kan tia tu na po hianin horticulture le agriculture ling road bi ka hian vaibel sa samruk kan da a chunga chuan khoilai nge poimo ti te kha abial tu MLA te hian anon thlang chuaka chung chukan bo chat zelani mi pui ina kan han chormai thei tur mani bial thewa hei chu omse awa poimo em kan ti chi zela kha kan priority hian kan nei choba tiang chuan kan kal ani ole kong chung changa khan mani man soibel nei ineyam han soibel te ani hi angai den tu in charge de kan da ni ke ai hian re chiang zo ka Puchune kalone voila kan chief minister no takin lunglei HPC meeting inot kai khoya zinga ta ga he moya chumi kara chuan a hun nge ya meeting min han dei puin kan thutlen le thil chi sang kan an ruang an kemin ngai thak sakin na ti lo tin na to chi sang te sei hona khon takin zinga kan han dei thia hetianga chief minister lunglei min hangai le min ngai sake mem kan nei hi pada hian a sa in achunga long thu ka soya ki chuan HPC area kan ni na kon long thu kan soi mol ani ki chuan ama soyang khan lunglei hi ZPM sarkar bolton la le helaya sarkar kan ni thina tura ki to min chhopui to ne wangin kanaw la le kan thil ti reng khi sarkar bank chief minister bank athing zelani ti hi voina hian alang chen ka sia to sarkar thara hian thil kan sei full chuk lem lowa thil kan pong full chuk ngai lem lowa amaro chu a ho tin la ro hi chu atkin to na hian alang so zela voina po University Chungchang State University Chungchang po Indian na tam maya tin social media te po sarkar dim na leklek te po alang hiala ni masala heng zong kan mo kan thia amaro chu kan state ina kan budget mil te tin sarkar ina athuklok na te angaya wangin thil zong kan sei the ba amaro chu boina atak te kan ang thengi alo mo pati chuan kong chu changa po sarkar masa kung na chunga ATL road ta na kan da hi course of the parade border ania tuntu ma hian hei kan chief minister kai shwaina in PWD chuan helai ATL road sem na tu hi ama sabera 45.99 min pe ti chuan mani a khan 59.88 min han sanction le chupo chuan ala dai don lo bangin tu na hen estimate tu na tam na khan 35 crores siama le me ania chungaro chu ingtika nge kanin pek road ero chu kan thelawa tiang chuan ATL road ami takin lunglei district chunga hongche hi siam tumin ma kan la ani ti chuan 45 crore min sanction ta ka chuan mani mai thil ti po athlogin kan thia lunglei MLA te kanin rona tin kan chief minister te le kan PWD minister te kan roda ta chuan enge indu per eng company nge indu per india ti chuan lungleya po tu tenge yang ti in mi chang hi ka roda ti chuan kan MLA te le MLA pui te le official te tin petilama mi ten SMT company an travel kan du ber an tia tira chuan BRO company te po min han sa mase anni an ka pay ber an tia chon boina hian kan tarlan du chu SLT company ten ha tho reng hi a history ka chui beka ta chuan an soi chu an thok chak lawa an muang lawa atlo thunga ni tia kha an soi ania tuntuma heti ang zat kan han nei tura hian karil ruwa ka hlau thon ber chu kan duang hian kan mar le fakanga andi hi
thok chak tur ten kan han tile vak anga chiang ti hi kan lau ma chu voi na hian ka chief minister fa po han ta lan ka du chu an ma ni tho mila kan monitor thiam hi a tol he in ka hia a quality chung changa te an tho dan chung changa te zai kan ngai thiam hi a tol in ka hia to nang hun samson hi la nge lo theng leang ti a soi te lo chu bang chuan hi kan lifeline tak tak ania tang tang u ti kha kan sei pasadu ani ti chuan akal huna te a block huna te traffic delay ngai a po le traffic si fiel ngai a heti lam do ne mo tha thian lam kal ngai ni koin chunga chuan lung lei ni pui te le chim lam te po kanin huam ve hi trunin ka hria ta chuan thil tha kan le do chuan ke ni pona man pek ve hi in ko bang ti kha kan tar lam pasadu ani tuna kan din mona hian karvasa lama tangkhan khilaya sarkar masale lama PCC an chuna kha ake na sa maya atlan po ashom to a chubang chuanin chu ti masaber ni se ti ania ti chuan king kho khi hai kho ania tuna hian hai kho akal meka ta chuan PQC lai takhi fura po engoma chen chu tho thia maro chu aman po thak thowa fura dia leir watalam ki chuan kan na le do na khong chho ania wangin khilai khi namasa ni ania chu PQC hian kan CM phe chuan ti chu avek khi ka to em atia chu maro chu amana to em wangin thi ti ani to lova ti chuan 1.09 km khi PQC tura ruaman ania ti chuan a hai ko na an bot se tu da hian chumi zo ve la chuan khilai ki chu ti chho bai tu ania tin hot mix plan hi kar khat kun kan la duang ta chuan mo maling kan function thei duang an tia tu kin jinga han proof a ti chuan kar le lama tang tu chuan emo December thar atang tu chuan mouse atang khian vitamin po kalpui tu ani chumi tan chuan lung hi estimate po tel vikania helai bor hi kan boi na po sarkar masa le namasa kan boi na po kha lung ania chuwang chuan estimate po zong e kham lung vek man tura ruapan ania tuna hian zong e kham atungin lung hi transfer boi pui mek ani bok ani ti chuan khilai abik takin kan kham huai in kham nge ni kham ti lai kham kha kan the lopa khok pui sa zakha noi chauki tuitai tama wangin khilai a kian estimate a geotextile ne na trong kopa chutianga ti tu chu ania geotextile material zong hi tuna mausen atheng to bok ani chu ania ti chuan voina hantar lam tela tana kan ti chu PMJ Swai Road sajai ko na tanga ropui chi tin bor pui ka bial thleng inkar kong hi inka infrastructure te na tho ani an ni hi an voi khatron lu na Delhi base company an ni a an ni hi an blind le maya than tu na tangin chu voina hantar lam chok kan do chu an ron kala JCB po ka an khalngam lo ni a boi thak em chu an JCB driver po khan so ti lai kham kar JCB han khalkha an ngam lo wa ti chuan kong clear tur ta phunian po khan mizo khan an pui anga ya te chuan hasan na kha ti ran tangin aoma ti chuan a technology kha full depth reclamation ania wang khan soil testing a mixa cement ne na tia khatiang tur ania wang khan chumi testing chung chu arai mai mani lowa khan IIT Guwahati andron approve fa chutiang chuan tuna hian bultan ania tuna kan mu da na chuan 90% widening hi sajai ko na tanga ropui chip thleng hi ti fel do ni 90% an ti fel to a tuna hian akong kha an lei chom meka athan lai chu cement ne tikhan a technology angin an kalpui meka chu kan update thi tang pui chu ani a ti chuan November ni somni pasari tang hian FDR machine chu an
ran to do na tin tuna kan din mu na chuan apum pui thu in sajai ko na tanga ro pui chip thleng hi azawa in physical progress hi 15% ania tuna working season a hian chaktaka tho tura in ro manin tuna kwan machine ko mu nom thamin anin chep me ka kan phu ngai lo le thil kan la sian ngai lo reng reng thil kha thil tam tak tuna hian au me pokani tia kha katar lan thei ni mai sela atula ni le kan siam po kan la pui le mai don nia ale kong anrum lai huna khan traffic management kha angai dona hei kan experience thil poi tak lo thleng chu hi sai rang kong khan an han thok mol mola ti chuan traffic kha kan control ta police baka NGO te VC te nen kan trang tlanga chuan da zanda som panivela te an lo mu be duwa ta som pani pelve le khanin thuoi lo rual kha angkal lui ta thin ani kha khanin an siam san chil chele ngal zung baka helama tangin aizolam tran suk boka kolosi kilometer ron so boka anin toka anin pel thei si lova tisuan an tang khang ta traffic jam ka asiam ta vak maya na thona tur bung ruwa po thial lu thei lova na po tho thei ta lova minti buai hrim du te hi na mani ti thein thil akalani kong anan ban nan bon te khan khulai kong pui chau ne lovin khulai kong puya akal thelo son tlang kong kan nei renga tu ma tanga kan sil cha kong kha ta tal khan kan kal tu ni kha thleng te khan kalan ha oi lo ta Mizoram yang kong thai nei lovila sarkar min chia se min ti hrim te an omma ti mai tur khanin thu oi lo ho khan te khan min ti boya kha ka thleng lo sen chon kumina khang khati khop kan har samia lo ni amaro chu khang ho wang khan har san na sa tak kan to ka helai kong pui po ti hian kut kan han thak chawanga ta chuan kan NGO te po ka ngen duwa nakina kan tan khom pe ka nga ya khatianga khan chumi kal chong kal lo ni se han tiang chi te khanga khan thoi taka kan om chuan kan tan ve kan nu pui fanal tan ve kan ti kha kan riat anga ya kong pui po chia silangin ti du khleng khopa political la na lutuk tele party kan ru chil lutuk te hi kan ban san hi atul tak mewa tin NHIDCL kong la hian wati thei lutuk khi kan nei lova kan state chunga kong an lai wangin athalo lai chu monitoring committee kan en diktir vesel thowa ho tu sanga kan report zela tin an ho tu thalo kan ti te po ai Mizoram tran la chuak ro kan ti ve mai an la chuak ve mai boka tram ma sa huna kan ram hi ti chiat anina salu tuk to a kan lui dung kan leile thlengin kan sanga kan chakai ong ngai na reloin kan siam to a ke ni kan strict ta sia to na hian executive director thar kan du thlang nge Delhi min ron peta a to na tang ti chuan cooperation thazok po kan nei te kan in ringa an en kol bi kongai chuan a contractor tur po hi kenin kan va thlang thelo renga ministry na non ti ani dai zela asum te pon mani ron tum vek ani a kenin kan ti thei chu forest clearance alo puite compensate ram lo te fel sak te khatian khania chu ta po chuanin kan FCA kami Supreme Court an han kina wanga har na kan to thina wang khan akumakum kutlak thailawn kan umatun ar chuan FCA anon amen ta FCA amended FCAA aloni tak nu hian kan kolpui kan theng thata a kongpui pasari a hian exemption minon peta a kan tangkai pui em to tu na chuan chu wang chuan forest clearance lak kharsan na wanga kan delay thin ka kan kong tam berai chuan kan pumpel thei to don state sarkar thu nei na minon pek sam ta ka wangin ke banin khang
ti theina te pawh kha kan lo pe thei ta a chu ania tin alo chiat hianin he kong hi PWD kong nge NHIDCL kong ti hi thliar hrang milangin NHIDCL ani hi chuanin kan state noi kan control thei ani velo wang khan mo kan phur ve tho na in atak takin direct tak hian mo kan phur thei lo chu wang chuan khang a chia ni kha chuan mi pui te pawh hian inor te ang kan te ni point kan state sarkar ani lo jok nor le vak thin lo hian NHIDCL te pawh hi kan nor thiam ve a poimo alai kha kan soi duatin kan ram kong trim hi working season kan nei thlem be wang hian receipt payment kan te ni mo kha receipt payment kan dila voi ni khoda minister ne meeting kan nei to hu hovin ti chuan tu na hian an exam me ka receipt payment as one essential sang ta ni amaro chu for life on the thought thei thung ta en lai pen kum tluan in na thought thei ta atlo big em maya chu wang chuan in repair te khatia ngai velo wang khan atak taka chuan atlo zong ne nan chut khan economical zo ka ni kan tia chu minon phalsak tura kan ngai hei zungnor zui le de po ngai nga hemi kan nor chwa phei chuan tuna kan kong online na estimate hi revise le vek ngai don ani ato to dona kha minon phalsak chuan kong kan siam hi ale tin atlo to dona receipt payment chuan chu kan hak mek bok ani